Ja. Jo. Dat jy al die pad hiernatoe gery van daar af. En die lyn is 'n WP. Ja, maar ons weet waar die lyn Dis 'n meisie. WP. Ja, dat is 'n goeie span daar. Kyk net aan die mense dan sê jy net ja. Sê net ja. Dan is die span heeltemal bebaai. Maar daar's 'n party stons ondersteuners daar in Pretoria hoor. Ja. Ja. You want to talk about Stones ondersteuner, my brother-in-law, he supports the Cats, Ja, the Lions. or the Lions. Ja. Hy het seker vir 2 jaar nie met ons rugby gepraat nie. No, we need to watch a game between the Bulls The and Bulls the and Lions. the Lions, ja. Oh, ja. My Loftus. So we had Loftus and it's like a really great game. So the Yeah. first half, the Lions are winning. Ja. So he gets up to go buy a couple of beers and he's now good back and everything else. The second half, the Bulls take over and ultimately win the game. He left us. At At Loftus. We drove there with his car. He left us. He was so pissed off. Oh no. Ken dat? No, he doesn't speak to you for weeks. So every time the Lions lose or something, we first ones to phone him. Are you watching the rugby? Ja, maar nie nou met my begin nie. Los my uit. Is dit? Joe. Hulle het goed gespeel hierdie jaar. Ja, hulle het goed gespeel. Hulle het definitief baie goed gespeel en ons kan dit nie van hulle af wegvat nie. Maar ons sal sien wat hierdie volgende jaar nou gaan gebeur. Ja. Want daar's 'n paar baie goeie billetjies wat nou opkom. Ek is bly die